Kru semangat rahmanamu katawa Leba uranyo pilun sambung sapa Beram ure-ure yang kadung kuno Wajib ulunyo ulun pemulia Walaupun jahe-nyo kagejo uru awan Yo dikaja uro wai cedara Macam-macam kadu pegang ke ulunyo Oleh adung getanyo yang alun yang diteri dunia Ujian di pihayuan koro Ulung nolero kadu di banda Menyo ke ulung kure ulung tuanyo Ngandidin tuan kadu berbuka Menyo ke batu senun ulun mukro Di dalam jahino sastra budaya Menyo ke batu siot senun ulun mukro Jahi ulunyo anak payah bercatek wai cedara Nengkung agulung wai rakan rawa Karena uruh kejong payah nagona Ada jenuh balik wai ayah dong Kejong amtiga adong mudah sastra Menyogu dilai dari ulunyo Tersambung hilo ayah media laju tiga Wahai adun ilong tak malaya karena ada begah ni le alung muoi malaya. Tapi ada panjang ilong ada dun tambung ni le wahai gune ayah media. Baro di mana hati mundu dun dua pak kude. Betul. Ngong apa kade ngong abang bakal. Seni tradisi rapat ibu bayi Rapat tingkai bihapan dan bina Ada ibu lagi mata dilai Mata kerangkai Lepak kade yang pidi jaya Kalupa rapat ibu bayi Lupa lama de Tuk Malaysia Sampai dulun aku baca Tujara rapat ibu bayi Wade kata tang-tang cinta ini Ibu hati budaya dari budaya yo gedeng hake ujawa kereta wo pega kali pun kente PKN dan hukum tak mabe di Jawa wa gedeng itu nyo kamu kente kali pe pale dumbe ujawa yo tu bantu seluruh kente ne sambung ni le ya le muda anak-anak di kampung di mana abang bila tak lagi kontongan muka yang kena pegang cahaya dia bila tak lagi menyomadi aja menang cara memang kan bukan program seni
pukul lagi bunite di kafe mereka menyokap pukul seni bermacam lagi menyogolo